A pitanje glasi šta je sreća? Znate kako sva ova pitanja i vidi se i meni je mnogo drago da ovakva pitanja čujemo ovdje u studiju. Znate, to je prije svega mislim posljedica jednog, hvala Bogu, duhovnog preobražaja našeg naroda. Kada vi i po pitanjima možete da vidite otprilike koji je to neki nivo ljudi, koji je to neki duhovni uzrast ljudi koji postavljaju ta pitanja. To su prava pitanja. I ova pitanja, ali ono što je istina, to je praktično svako ovo pitanje koje ste postavili, manje više, ono se uliva u ono što je odnos čovjeka i Boga. Jednostavno iz te tajne odnosa čovjeka i Boga na svako pitanje dobija odgovor. Recimo to pitanje šta je sreća, ono možda izgleda nekad prozaično, ono je suštinsko pitanje. Šta je sreća? Šta je sreća za mene? Pazite, u crkveno-slovenskom sreća je srešta, pa je to je došlo do sažimanja, pa je došlo ć, a srešta je od sresti. I kad vi vidite kako je to u jeziku, koliko jezik je istinit, on vam kaže, dakle šta je sreća? Sreća je susret. E sad, koji susret? Šta je vrhunska sreća za čovjeka? Šta je to što je ključ za sreću u njegovom životu, svakog čovjeka? Šta je to što nas čini istinski srećnim? Šta je to što je neprolazna sreća? Kako da steknem sreću? Kako da budem neprestano srećan? Kako da sačuvam tu sreću? Da li je sreća psihološka kategorija ili ontološka? Dakle, u samom riječi sreća ili srešta je u stvari ključ sreće. Sreća je susret, zato što za sreću ima neka narodna pjesma, je li tako? Za sreću je potrebno dvoje. Za sreću je potrebno dvoje i to je tačno. Sam čovjek ne može biti srećan. Čovjek koji ne srete drugu osobu, on ne može biti srećan. A sreća može imati razne nivoe. Na više nivoa može biti čovjek, da kažemo slovno, može biti srećan. Ali ono što je najveći nivo naše sreće je upravo susret sa Bogom. To je prava istinska sreća za čovjeka koji je sreo u svom životu Boga i koji je ostao sa njim. Vidite koliko je bilo u Svetom pismu Novog Zaveta, koliko je ljudi vidjelo Hrista. Nikome Gospod nije rekao nemoj za mnom da ideš. Svi su mogli koji su ga vidjeli da budu apostoli. Ali ima tamo priča o jednom dječaku, momku kome se dopao Hrista, pa kaže ajde sa mnom. Pa kaže ne mogu Bogac, pa ostavi sve to i ne može. Nije mogao da ostavi. Dakle, nije mogao da održi taj susret. Nije mogao taj susret da održi trajno, da on traje. On je u trenutku sreo Hrista i u trenutku je ga prepoznao da je on Bog njegov. Ali se okrenuo za onim što je prolazno. Nije mogao da ostavi svoje bogatstvo, svoga oca, majku, svoje navike, svoju kuću, svoj doručak, ručak, večeru, svoju njivu, svoje bogatstvo. A vidite, s druge strane, apostoli ostavljaju čak i porodicu i sve, i odlaze, ostavljaju mreže i oca svoga i pusti, kaže, neka mrtvi zakopavaju mrtve, ajde za mnom. I praktično održe taj susret stalni. I taj susret njihov sa Bogom, on nikad nije prekinut. Zato su oni mogli tako da ispovjedaju Hrista kada su razapinjani, kada su ubijani, kada su stradali. Zašto? Mi često govorimo kako to, kakva je to hrabrost da čovjek da život za Hrista. To jeste hrabrost, ali je s druge strane to i lako, zato što je on tu. Oni koji se nikad od njega nisu odvojili. Rimljani su se čudili kako su hrlili prvi hrišćani da stradaju za Hrista. Otkud to? Gledaju, recimo, jedan mučenik strada, oni ga ubiju, ga bace u arenu, ga bace lavovima ili ga posijeku, a iz mase se javi i ja sam hrišćan neko. A ubiju i njega, onda se kaže 10 se javi i mi smo hrišćani. To je za njih bilo zaprepašćenje. Ali upravo taj susret sa istinom, sa Hristom, u stvari je davao snagu ljudima da ispovijede. Jer su oni u trenutku poznali suštinu svoga bića i u trenutku, i to je trenutak susreta sa Hristom. Sa istinom, sa životom, sa spasenjem, sa smislom, sa našim izvorom, sa onim što je alfa i omega našeg života. I onda je čovjek spreman da kaže, jeste, ja sam Hristov. I ne odstupam, makar ne znam što, makar pao 1000 puta, makar napravio ne znam kakvu glupost, makar ne znam šta, ali ja sam tvoj Gospod, nemoj odbaciti me. I grčevito se zakačiti praktično. Zakačiti se za njega. Ne dati mu, dosaditi mu. Znate, Bogu može da se dosadi, neću da idem.
I zakači se ko krpelj za njega. I onda Gospod kaže, pa jeste šta ću, jeste ovakav, onakav, ali je, ne da mi mira, ne da ni meni mira, nego se zakači. Kvalitet toga susreta, onda je i kvalitet naše sreće. I najsrećniji ljudi, ali to je paradoks života, najsrećniji ljudi su upravo oni koji su najmanje tražili od ovoga prolaznoga. I sad, kad se sjetim, bili smo ljetos, da ne pominjem kod koga, sjetit ćete se, ali ajde, bili smo, neki bogati ljudi su otišli kod jednog siromaha da ga posjetimo, pustinjaka. I sad vi vidite, ja sam tada gledao to sa strane, ja sam ih vodio, ljude iz svijeta bogate, nenormalno bogate, imaju svega, bogatstva, svega, ogromno bogatstvo, mogu da kupe polaca nego nešto, kaže. I pazite, i dolazite kod čoveka koji nema ništa, ali koji je radosni, koji ima više sreće, više ljubavi, više u njemu imate smisla života, više u njemu imate života, u njemu ima života, u njemu ima radosti, on je pravi čovjek. A ovamo vidite ljude koji mogu da kupe za novac sve. Onda vidite koji je to paradoks, koliko je to sve što je van tog susreta sa Hristom, van te sreće koju nam on daje. On je sve samo surogat za ono što od njega možemo dobiti. Čisti surogat. I onda mi često se zadovoljimo time ili se uljuljkamo pa nam se čini da je sreća što ja imam stan od 150 kvadrata ili imam kuću pa imam vikendicu na moru, pa još ako sam imao navodno, ajde da kažem, više sreće pa imam, ne znam, automobil bogat, pa imam posao, pa imam ovo, pa imam ono, pa imam. U stvari, praktično to što ja mislim da je sreća, ono nam postaje u stvari najveća prepreka da steknemo onu pravu sreću, istinsku. Onu sreću kroz susret sa Hristom. I zato Gospod kaže, teško je bogatome ući u carstvo nebesko. Znači, teško je bogatome biti srećan. On svoju sreću gradi na onom što je prolazno. A ono što je prolazno, ono može samo prolazno da nas zadovolji. I to je, ljudi znaju, znate, najljepšu trpezu, najedete se, jedete i posle vam muka od onoga što ste jeli. A dok ste jeli, najslađe. A tako i svaki ostali grijeh. Ili često kažete svom suprugu, znate, kakva je bunda u izlogu, najljepša, pa onda odvajate godinama odvajate i onda niste ni svjesni koliko odvojite od usta i djece svoje da biste to jednog dana obukli. Kad obučete, vidite da to, u stvari, vidi se koliko je to nedostojno tolike žrtve, da jednom nešto obuče. A misleći da će time čovjek trajno postati srećan, a trajne sreće ima samo u susretu Boga i čovjeka. I zato ja želim da naši slušalci, svi oni koji nas slušaju, da oni teže tom susretu i toj sreći. Jer to je sreća koja ne samo da ona nas čini srećnima u ontološkom smislu, ona nas čini plodonosnima, ona nam daje. Kroz taj susret mi postajemo bića koja donose plodove. I u svemu, sve što radimo, ono, ako je time nadahnuto, ono uspijeva. Sve što radimo u ime Hrista, ono uspijeva. Kao što je apostolima uspjelo da čitav svijet obiđu bez aviona, bez interneta, bez TV komunikacija, bez mobilnih telefona i da posvjedoče Hrista. Pazite, šta je to omogućilo njim? Upravo to što su oni kroz taj susret postali hristoliki i postali sposobni, a dobili su moć da mogu da tvore ono što ne mogu obični ljudi. I to je prava istinska sreća, biti hrišćan. Pravi istinski hrišćan. I onda sve ostalo se rešava. Ali sigurno da ta sreća mora i taj susret mora da prođe kroz oganj. Kao što je susret apostola sa svojim Gospodom prošao kroz oganj. Svaki apostol je stradao, jer se ta ljubav morala da se provjeri. Jer kroz provjeru te ljubavi oni su zasijali. Oni koji su nedostojni bili te ljubavi, oni su otpali. To je tajna Božija, ali ona se nama objavljuje i mi je u crkvi poznajemo, njome živimo, što kaže, ona nas čini pravim istinskim ljudima.